Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Ophis jong District Sports Officer Swkhd Hills District haringkat ka jinga tre langbat ka Ophis jong Block Development Officer Mawkyrwat CNRD Block ha kalai pautrik urisau araja apusan kalayo ban Pynkut no ya kalimpong yele akai kisamla kabatip kum ka Block Level Chief Ministers B Youth Engagement Program araja apusan halor kaphang where youth rise with opportunity. Ya kebala penlong ars ngilenter ha ka Nativity Auditorium Hall Mawkyrwat Swkhd Hills District. Ki jing yele kai kebala penlong ha ka niki ars ngi kilong ka guitar solo instrument, story writing, poetry writing, declamation, one act play, talk of war, folk song, science mela, folk dance, painting competition, but ka quiz competition. Lawan banishim bentaha kini Kalimpong, jong ki samla de ki skul bat ki shnong per jong ka Mawkyrwat block kumju uru ki riu shimet. Pada kini kejuruan kadang kesyutawi haki adli kini. So next, we start with solo guitar instrumental competition. But di bawah pala harga folk dance competition. Next is poin syaka. Program bukan poin syaka yang tahu dalam nikmat. Bagaimana ba ngam dei bukan ngom bersadu. Ngakirna ba ngam dei nongsan. Dei nangi syakmat kita ni isikun kita kampal banyak. Kata yang dicipta. Ni isikun nangi kita dongeng kita kapasiti lagi cuma. Bapin boy serta top. Lalu ini juga hari ini kita jadi bermaniang hari ini kita dia mau upaya apa berkati kejitu atau pinlasu benar. Lagi kita bagi kita berlomba piki domba yang confidence. Pidom baik yang justru nama balai kilat kilenti kilat kambun ia pi menta. Ini berjuang dia bertanggung dia. Hari dapat dia so memang di school kita peru. Om day kan nak office di eso. Lembar di school London baca kiklok seperti apa. Mungkin dia kesal kapom. Jadi kita. Apa saya sebagai seorang yang menjadi music club di English club bertentang terhadap hanya orang yang tidak berjaya. But lagi pun di school yang orang kita. Tiba anak di sana bagi dia kesal kapom. Dengan kuasa betul-betul kita membawa nombor penilaian oleh. Apabila aku itu kamat nombor penilaian oleh. What you want to enjoy? Sometimes not semua yang bisa enjoy. Tapi best kepada ini. What not enjoy ni apa? Penilaian jimat hanya satu kompon kita. Nama pipi pimpin kami ini kabut pipi. Aku punya sini sahabat pin sahabat. Kita kita sama itu orang kenal suara. Aku buat bagi seperti hari youth program. Lalu ke district level, ke state level, ke national level. Kita perlu ke dari tayo pada seperti hari program itu seperti kaya itu. Hari lain aku saya international level, Malaysia gue bagi kelas macam. Dengan apa yang pi, what no, penilaian yang kamu buat dia. Teruslah, penonton hok yang sah bagi kita kalau berkata, lakbay berkata, lakbay bersab, akan put kata kawai siap, lak, betul betul jadi bersab si wake up, kisah kita dan mengubai ayat ini. Penonton hok yang kisah kita mengubai. Ia mana kita mulai kepada Kibun kilat pilih bagi semua dia orang Hama syirku.